Zdravo svima, dragi moji sanjari, dobrodošli u moj današnji video. Kao što vidite, spremila sam se, našminkala sam se, idemo u goste kod naših prijatelja. Nismo ih vidjeli nekoliko nedelja zato što su bolovali od virusa. Konačno su negativni, tako da možemo ponovo da se družimo. Oni imaju u dvorištu onu sazidanu peć za pečenje pice na drva. I zamolili su me da dođem da napravimo picu po mom receptu, onom koji je već na mom YouTube kanalu. Tako da idemo, spremila sam testo, naraslo je, poneću ga. Idemo kod njih na druženje. Talija voli da se igra sa njihovim sinom i da pokušamo da napravimo tu picu na drva. Iskreno malo se plašim jer sam uvek naviknem na svoju kuhinju, na svoju rernu. Ne znam kako to funkcioniše, nikad nisam pravila picu na drva, ali pokušat ćemo po tom receptu, pa ako krene po zlu samo ćemo prebaciti u rernu. Danas sam u raspoloženju za crno i usko. Obukla sam crne Zarine farmerke, duboke, i crni džemperić sa naramenicama. Mnogo volim da nosim naramenice, iako su mi ramena kao Miloradu Čaviću. Stavila sam ovu ogrlicu koju sam dobila za svadbu i kikice za koje me stalno pitate. Spremna sam i krećemo. Da bih malo razbila ovu monotoniju, odlučila sam se za ovu pink torbicu. Pa kao neka sportska elegancija jer ima ovu traku i može i ovako da se nosi. Znate kako volim animal print. Ova je kao zmijska sa srebrnim detaljima. Jel ti se dopada ova torbica? Ne, što, ljubavi? Because there's a lot of pink. Mnogo roze? Da. A ja sam mislila da ti voliš roze. I kad je to mnogo roze? I mnogo glitera? Mom, I like pink, but it doesn't match your outfit. Pa kako, ljubavi, vidiš da ima i crno. Ovo je malo da razbije monotoniju, znaš? Yes, but we need the bag to be the whole black. Sve da bude crno, jel? Yeah, to match it more. It doesn't match so well with me. Aha, dobro. Hvala na savjetu. Volim te. I love you. Krenuli smo u goste. Samo da vam pokažem ovu situaciju. Testo za picu. To je za nekoliko pica. Stigli smo u goste i od pripremljenog testa imamo dovoljno za 8 malih pica. Jako sam uzbuđena da vidim kako će ispasti u ovoj pećnici. I spremili smo razne nadeve za pice. Spremit ćemo neke najklasičnije sa paradajz sosom i sirom, a neke ljute veganske bez sira. Ovako izgleda pećnica. Ono što je prednost, to je da se u ovoj pećnici pica peče svega nekoliko minuta. Dakle, morate biti tu sve vreme kako se ne bi prepekla. Ovakve pećnice su najbolje i za pečenje hleba. Tako da ćemo sljedeći put kada budemo išli kod njih obavezno pokušati da ispečemo hleb. I prva pica je gotova. Mogu vam reći da je miris neuporediv sa onom koja dolazi iz najobičnije rerne i ukus bukvalno je kao iz restorana. Uz ovo testo ostavit ću vam ponovo recept u opisu videa. Samo pustite mašti na volju i ova pećnica zaista čini čuda. Mislim da ću morati da ubedim muža da je i mi nekako obezbedimo. Jao, preukusno, baš sam srećna i mogu vam reći da se ovih 8 malih pica prebrzo ispeklo. Ukoliko budete isprobavali ovaj recept, pecite je u rerni na 190 stepeni, u dobro zagrejanoj rerni. Pošto ja mnogo volim ljuto, sebi sam spremila sa paradajz sosom i ljutom paprikom. Pogledajte kakva je podloga. Testo je toliko hrskavo, a podloga je brašnjava. Baš kao u najboljim italijanskim restoranima. Hvala vam na pažnji. Ukoliko vam se video dopao, ostavite mi like i pritisnite subscribe. Družimo se sutra. Ćao!